Salom. Salom ma ya tahun hanami ubani nasyam bapa, ubani nasyam inang, sonai homa ubani nasyam nama poso pakon nyombah nami danak sekolah minggu, sonai homa ubani nasyam na on op pertama sekali mengikuti kebaktian ibadah minggu IGKPS Padang Bulan. Ya tahun hanami selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubata haganupan. Sonai homa hubani nasyam, Bapa inang, hita ganupan na mengikuti ibadah kebaktian Minggu melalui live streaming. Hun GKPS Padang Bulan, ya tahun hanami, selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubata haganupan. Diar Bapak inang, mungkin adong ope samping kiri kananta nalape tandai hita atap nalape marsi salaman. Diar Bapak inang ibere hanami panorang ase marsi salaman hita haganupan. Terima kasih. Model kebaktian minggu ta bani sadarion aima model D. Gorani mingguta aima misericordias Domini, na berarti kasih setia Tuhan. Topik mingguta aima isondangi sinalsal ni bohi ni nebata do hita. Dear Bapak inang, paima imulai hita ibadah ta, ase pasir-sir hita, uhur pakon pikiranta, martonggo hita, bani ianan tebe, ibaga suhur tebe, mangindo pangurupion, humbani Tuhan, ase ibadah ta, boy mardalan, ibagas nadiar, ibere hanami panorang. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitopa langit, pakon tanoon. Amen. Saido dingkonon kudo, idup neuhur ni Jahoba, sadokah ni dokah ni, pabotohonon kudo, hasitonganmu marhite pamanganku, marsundut-sundut, napasing dodingkon hita. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata, pargogo na sotarimbang, ham dona manjadi hon langit, pakon tanoon, ronsi haganup isini. Tondui muna pasing ma mambobai hanami, ase lambin idida hanami, habagalon pakon kuasamu. Idup niuhur mudo na maromatkon hanami, pakon na parsirsirhon haganupan na porlu bani goluh nami. Puhoi hamma uhur nami, asei puji jana idodingkon hanami, habagalon pakon pambainan muin, marhite parsombahon nami on, ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Puji ma naibatata, bayanan na pasing niin, bay paratas hamulyaon niin, pasangap ma gorani
Haleluya. Puji hita matuanta mandoding hita umbani. Haleluya nomor 402 ayat sada pakon ayat 2. Pargogo natar sulurgin Parsimada harajoni Pasangan magorani Aleganub na marhosain Dodingkon kita ayat 62. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopoton hita madosata hubani Tuhan naibatata, ham Tuhan naibata, paridop ni uhur anjahap, parholong ni ate, humben nami jolma pardosaon. Doma iataon ham huben nami. Asih holongi hanami, hasoman nami, doskon diri nami. HP, bani pargoluhan nami hari-hari. Gati doseng jumpa ham in humben nami. Gati doha nami mardomdom, mersubil ronsi marmapas ni uhur, dopa hasoman nami. Hurang dohoma hanami, palumbahon hasoman, bani parlahona hurang dompa ham. Age kriamupe, gati dolang ihalongi hanami uhur nami, uhur naborsi, gati lang marpanguran hunap, ubani harosuhni uhurmu hanami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni kuriamu,
gabe harosuhon nami sendiri asa idalan kon hanami. Naroh doha nami hulobeimu mansopot kon dosa nami, holong ma ateimu, marpangulaki mauhurmu mangidahan nami, sasap hamma haganup dosa namiin, ibagas gorani anakmu Yesus Kristus hihopkop hanami. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hatani naibata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Hidup nihur Jehovah do nasora marpusa seng marnarotap holong ni aiteni mulak rata doai siap sogot bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata halaniai pataridahkon hitama tanda-tanda ni paguluhan na bayu hasangapon mabani naibata ibabo. Amin. Hundul makuria. Malas uhurta halani doma isasap dosata. Halaniai patut dohita martarima kasih hubani Tuhan naibata. Ai parholong ate bagal do Tuhanin. Pasir-sir hita use dodingta mandoding hita humbani haleluya nomor 120 sia ayat 1 pakon ayat 2 ai jupah au na holong ate. Halani bueni dosaku, saihona uhu mautama. Hapero Yesus, ipadomu ause, pakon naibata, nodingkon hita, ayat 2. Halani bueni dosaku, saihona Tangar hitama hatani naibata natar surat bani sada Yohanes tolu ayat sada dasubani ayat pitu. Tonggor nasyama bagal ni holong ni uhur na binere ni bapain bata gabe targoran dohita anak ni naibata anjaha indo hita tongon halani ai lang itanda dunia on hita halani seng itanda ia nasyam hihanoloh hina holongan anak ninai bata do hitanuan anjaha seng talar ope barang nagabe aha do hita tapi iboto hita do anggo dop talar ia usih mahita songon si ai ida hontad ma ia sonaha ia
sasintong ni. Anjaha ganuk namar pangarapan sonin bani ipapasing madirini songon ia napasing ai. Ganuk na mahorjahon dosa palanggar do ia homa bani titah. Ai dosa aima panlanggaron bani titah. Iboto nasiam do laho membuat do usanta do ia aseroh seng adong dosa ibagas ia. Ganuk na marianan ibagas ia seng mardosa. Ganuk sipardosa lape ongga idah ia. Anjaha itanda pelang ia. Nasiam dak danakku. Ulang ma ipau toto halak nasiam. Napa horjahon napit hapitoran. Aido napitor. Songon ia napitor ai. Amen. Martua do nama nangar hatani naibata. Anjaha namaribaga sosi. Amin. Goran Yesus say marsora bay ganup dunia on. Goran Yesus pasonangkon. Goran Yesus si jengesan martarima kasih ahu ibahen naito busau. Pai may saksion hita hata porsayonta mandoding hita humbani haleluya nomor 340 sia ayat 1 pakon ayat 2. Yesus marsinondang bani laut getanoh in marmalas ni uhur hita pasangapkon goraniin dodingkon hita ayat 2. Goran Yesus marsinondang bani laut getanoh in marmalas ni mahita jongjong. Saksikon hita maha porsayan tain songon nasinaksihon haganup halakna porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani naibata bapa pargogona sarimbang nama langit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus ane bata nasadahin Indo Tuhanta hati bukun Maria sangka nabe haliaban mahiti tonuna pasing nama orang parngit bani panorang si Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjai tano turun negori toru mulak manggolong bani namatei bani hari patuluhon naik ke surga anjah hundur isya meni naik pada bapa pargogona sotarimangin munjai maya mulak magira lau menghubungi alam manggolu pakona dok mati hau porsaya bani tonduina pasing
bani kuria parsana pasingin, parsoran ni sagana pasingin, bani asapa di dosa, bani parpon ni akula, pakon bani haguluhan asadoka dokahni. Amin. Undul makuria. O Yesus panondang i dunia on, mulani natorang tangar hatakon. Say holong atemu bay pardosaon, hama namangapohi namarhoruon. Dodingkon hita haleluya nomor 12 ayat sada pakon ayat 3. Daging uhur apa gogohin, ulang baina sambor saibamu main. Dodingkon hita ayat 4. Paima itangar hita ting-ting, tangar hita lobe, galangan kor humbani seksi inang.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus irik-irik kita ting-ting nalaho si pamasawan pakon nadop merdalan. Kuriain padaskon selamat ulang tahun hubani Bagori Kuria. Nama ulang tahun ipukah mulai tanggal 8 das kubani tanggal 14 April. Bapak Trihoga Sastra Girsang, Bapak Wilson Asipayung, Gilbert Predik Purba, Elora Timothy Purba, bani tanggal 8 April. Inang Teti Harnita Purba, Bapak Situa Serto Sipayung, Rahel Cecilia Purba, Rapania Etana Purba, Yerome Apriel Vincia Saragih, bani Siah April. Inang Yanti Rismauli Hutagaol, Egi Arapenta Sinaga, tanggal 10 April. Bapak Amudi Siringo-ringo, Eunike Leoni Sinaga, 12 April. Inang Ratna Dewita Boru Saragih, Yulaki Hanami calon situata Inang Ratna Dewita Boru Saragih, Bapak Charles Purba, Pakon Rein Nadia Intan Munte, bani 14 April. Kuriain padaskon selamat ulang tahun hubani Nasyam, tonggoni kuriain lambin marbagal hapor sayaon pakon penendan Nasyam hubani Tuhan ta Yesus Kristus janah Nasyam gabe pasu-pasu. Tori kita ting-ting ta bani lembar na parlobe aima na mangidangi bani tanggal 21 April parambilan Bapak Pendeta Jan Hofne Saragih, paragenda Bapak Situa RB Damanik, Pandoding Inang Samas Paulina Lumban Toruan, partingting Bapak Situa Rap Mulia Saragih, parmusik Bapak John Herdin Saragih, song leader Ganda Turnip alias Kapurba, Grace Damanik, Yuli Purba. Prokes penerima tamu, Inang calon Situa Lydia Perangin-angin, Inang Situa Nurita Raja Guguk, Pakon Bapak Samas bin Saudin Saragih. Napadalan kalangan, Inang calon Samas Silpi Damanik, Bapak calon Situa John Lukman Purba, Pakon Bapak calon Situa Oliver Siparmata. Keamanan parkir, Bapak Ronat Damanik, Bapak Wahyu Patiraya Simarmata, Pakon Bapak Nomensen Girsang, Janah Koordinator Bapak Situa Sudirman Girsang. Kebaktian pagi Pendeta Perlindungan Situmaorang, untuk sore Bapak Pendeta Haposan Silalahi. Tori kita ianan pertonggota bani minggu naroh age pedong bani ting-ting lang pala salah ibastawan hanami salinari ase ingat hita jana itonggaon hita. Aima bani Jumat 26 April di Jerusalem, tuan rumah keluarga Nyonya Saridin Girsang, parambilan Inang Penginjil Nur Sinta Manik, paragenda Bapak Situa Jan Saberlan Purba. Sektor Bethlehem, Naman Jabui, keluarga Bapak Situa Robinson Girsang, parambilan Bapak Situa William Saragih, paragenda Inang Situa TM Boru Purba. Sektor Betani, keluarga Bapak Walmen Tondang, parambilan Bapak Pendeta Jemi Saragih, paragenda Inang Situa Nurita Raja Guguk. Sektor Galilea, keluarga Bapak Petrus Purba, parambilan Bapak Pendeta John Hopner Saragih, paragenda Bapak Situa Jesri HT Purba. Sektor Jericho, keluarga Bapak Edi Erianto Purba, parambilan Inang Pendeta Flora Hutagaol, paragenda Bapak Situa Yan Saputra Sitio. Sektor Makedonia, keluarga ni Bapak Confederson Purba, parambilan Bapak Situa John Sari Haloho, paragenda Bapak Situa Sudirman Girsang.
ase ulang lupa hita bani nolih nadop ibotoh kita, itonggon hita, isiapkon hita ibagas na dear. Tori kita lembaran na parpudi warta kegiatan jemaat na parlobe, sermon kuria, bani hari Kamis tanggal 10 April 2024, pukul 10 WIB, aima manakasi ambilan, pakon si basawan 20 April 2024 dom hujon ulaki hanami sahalinari hallobeon hubata ganuk parhorja pakon haganuk calon parhorja songnai homa huban nasyam kuria nami nasihol marlajar rohman nasyam bani setiap hari Kamis pea inang hari Selasa 16 April 2024 aima marianan di gereja permasuk pukul 10 WIB parambilan inang penginjil Nursinta Manik. Namanghut pasca seksi inang Resort Polonia, ya dongkon bani hari Sabtu 27 April 2024, pukul 10.30 WIB, ianan GKPS Padang Bulan, ase hubani nasyam inang, rohma mandihuti acara on. PA inang sektor Galilea bani hari Sabtu 20 April 2024, ipukah pukul 10 WIB, tema istri idaman, tempat keluarga Bapak Situa Raymond Simanjutak, parambilan Bapak Situa Untung Suseno MTH. Namangihut pertonggoan seksi Bapak GKPS Resort Polonia hari Sabtu 20 April panorang pukul 10 WIB, ianan lantai 2 sermon GKPS Padang Bulan, parambilan Bapak Pendeta Chandra Saragih. Kebaktian lapangan tupuan lansia bani hari tanggal 20 April 2024 ianan Pekan Tebu Sembahe berangkat hung gereja pukul 8 WIB hubani nasyam lansia pakon Naomi nasihol dihut ase mendaftar hubani pengurus humbani nama posota GKPS Padang Bulan ibadah bani hari Rabu 17 April 2024 pukul 10 siang 30 WIB tema kuasa doa Janah ibaen naposota dohoma kebaktian untuk peserta UTBK SNBT 2024 bani hari Rabu 24 April 2024 termasuk 10 siang 30 WIB tema Trust and Obey. Pangapohon kuria bani minggu sadarion ibahen do pangapohon kuria hubani keluarga tinadingni Bapak Sah Limer Saragi Ondi siluk keluar minggu Marianan di Jalan Bunga Wijaya Kusuma Pasaropat Kompleks Bunga Regensi. Jadi mangindohan nami ase boy hita riap odor teneh bani pangapohon hubani anggota kuriata naparlobe manadikon hita. Mangindohan nami use hubani haganup hita des RP Padang Bulan songonai pengurus seksi songonai homa pengurus sektor ase rohmah hita holi bani panorang nadop ito tuhon. Torih kita izin ay botoh hamdo ibasahan nami salinari ay botoh kamdo ibadah masuk pukul 10 WIB bukan jam keberangkatan dari rumah halaniai ulang terlambat halani hita sihol pajupah kubani Tuhan halaniai ipasisir kita uhur pakon pikiranta napa duahon persembahan adalah ucapan syukur kepada Tuhan mari kita berikan yang terbaik tidak lusuh, diremas, rusak, dan dengan nilai yang pantas. Namangihut, kertas ting-ting, acara agar dibawa pulang, dan sampah pribadi jangan ditinggalkan. Tidak ada tempat sampah, bukan alasan buang sampah sembarangan. Napaupatkon, pulang gereja jangan langsung pulang, karena ada kopi teh dan makanan ringan gratis di halaman gereja. Gelas piring kotor dikembalikan ke tempat yang disediakan. Naparpudi sahalinari hubani kuria hina holongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ma hubani nasyam. Nadop membere bagal niuhur hubani Tuhan. Nadop membere persembahan bulanan. Dom hujai hanami sebagai PMJ mangelek hubata. Bahwa anggolape dong ope ibere hita kewajibanta persembahan bulanan ase berehita maai bani ari-ari narohon sahlinari haganup ai hubani Tuhan persembahan ta hubani Tuhan ai ma panginduan nami
Siapa terima kasih teneh kubata nadop boy beribadah bani sadarion Tuhan tama nama masu hita haganop. Sonai ma ting martonggo hita. Tuhan nai bata Bapa nami marhite Tuhan Yesus Kristus. Marterima kasih doa nami hubamu Bapa. Halani bani samingguon tetap do iramoti iparmuduham kuriamu bani perdalanan ni goluh ni kuriamu. Halani ai Bapa terpuji termulia maham. Nai bata na tongtong makaholongi hanami ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sedo halani hitei atap gabe nami ilobemu Bapa. Terpuji, termulia maham. Langonggai tadi konham kuriamu bani perdalanan ni goluh nami bani samingguon. Ahape situasi na idopak konhanami Tuhan. Pargumulan hangalutan malas niuhur haganup in ibotoh kamdo marsada-sada. Malas uhur nami Bapa hubani hasoman nami sakuria namarulang tahun bani mingguon. Yondos kon hanami masedea pita hubamu hamba pa. Ase haganup hasoman nami pagori ni kuria na marulang tahun. Hapor sayaon pakon panandaun ni sedea hubamu ham Tuhan Yesus. Lambin marurat marbagal janah marbuah masedea ibagas Kristus. Gabe pasu-pasu maho mahasoman namion bani pargoluhan ni sedea. Ipar horjaan bani pelayanan nadop ondos ku bani sedea. Songonai banai itongah-tongah ni keluarga asigabe pasu-pasu Tuhan hasoman nami namarulang tahun bani samingguon. Yondos kon hanami hubamu Bapa ahape nagabe sura-sura ni sedea. Pasu-pasu ham Bapa hamdo namambotoh ahana dear hubani sedea. Urpi ham sedea ibagas pergumulan ni goluh ni sedea. Atapadong hangalutan parutolon nasonari idopakon sedea hubamu ma yondos kon hanami haganop. Bapa domai boge hanami ting namasa pakon nasihol idalan kon hanami bani minggu-minggu narohon on ma pangarapan nami hubamu Bapa songon ham na tetap mamasu-masu program kuria nami bani saminggu nasalpu songonai maham na tetap mamasu-masu haganup program ni kuria bani saminggu narohon. Halani ibotoh kanami Bapa anggolang ham bastu langdong tu gogoh nami mandalan kon haganup programin. Halani ai ham marhorja hubani haganup parhorja ni kuria calon parhorja. Songonai hubani haganup pagori ni kuria. Ase boy hanami ibagas sada uhur, sada pikiran, sada tujuan. Makobaskon horja pelayanan itongah-tongah kuria GKPS Padang Bulan. Urupiham pasu-pasuham haganup Tuhan bani haganup rencana nadop iboge hanami ase itonggohon hanami lang pitahi kuriaon itempat nami sada-sada Tuhan yondos kon hanami mahaganup ahanagabe program kuria nasihol idalan kon hanami hamba pa marhite Tuhan nami Yesus Kristus yondos kon hanami ma haganup pagori ni kuriamu hanami na roh bani panorangon songonai hasoman nami naman dihuti marhite live streaming takas torang do ididahkam ahanagabe sura-sura nami nami sebagai keluarga sura-sura ni sada bapa inang sura-sura ni nyombah yondos kon hanami ma haganup kuriamu hubamu hamba pa ase hamma terus marramoti marmudu-mudu kuriamu hamma mangurupi bani haganup perdalanan ni goluh ni kuriamu bani samingguan ham homa nama bere pangarapan namang goluh hubani kuriamu ibagas mandalani ari-ari nai bere ham huben nami yondos kon hanami Tuhan pasu-pasu ham kuriamu bani samingguan ahape nagabe rencana nami perdalanan nami Tuhan asih hama bastu huben nami marsada-sada Bapa yondos kon hanami do hasoman nami sakuria na ibagas pemulihan humbani na borit
Yondoskon hanami Bapak Gustaf Purba pakon inang. Songonai homa inang mama ronat. Terima kasih mahubamu hamba Bapa. Na tetap memberi gogoh hubani sedia. Persaya doha nami. Gogoh na humba mudo mambain sedia sanggup menghadapi situasi naborit na hidup pakon sedia bani panorangon. Bapa, yondoskon hanami hubamu kondisi bangsa pakon negara nami. Mangelek ka nami hubamu Bapa. Ase hamma na terus menjagai perjalanan bangsa pakon negara nami. Secara khusus Tuhan bani panorang ari-ari narohon. Sidang MK nalahom memutuskan masalah Pilpres Tuhan. Ase hamma marhorja hamma nama jagai haganup para pemimpin partai, pemimpin negara nami haganup Tuhan. Ase ahape nagabe keputusan holi bani ari Senen narohon. Tetap mahanami damai Bapa sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yondoskon hanami pemerintah nami, wali kota nami, gubernur nami nai Sumatera Utara on. Songonai homa pemimpin nami ham tertinggi das kubani terendah. Pasu-pasu ham sedia, ramoti ham sedia, pergogoi ham sedia Tuhan. Aci sedia tetap ibagas uhur nabiar hubamu Tuhan, mandalankon horja nadop ondos kubani sedia. Terpuji, termulia maham Bapa. Bapa, yondoskon hanami secara khusus pangapohon kuria siluk holi dop keluar minggu. Ase hamma mangonjar uhur nami marsada-sada. Paingatkon hanami Tuhan. Haganup pengurus seksi, pengurus sektor, pengurus diakonia sosial. Ase hamma mengajari hanami, boy roh kanami mandihuti pangapohon siluk holi dop keluar minggu. Gabedalan maai Bapa, ase hamma naman ramoti mamasu-masu mempergogohi keluarga tinading ni Bapa sahlimer saragih. Onma penginduan nami hubamu Bapa, atap adong pergumulan nami, keluh kesah yang dalam yang tidak terucapkan. Nadop itonggohon hanami. Ahapi ai Bapa, ase tondimuna pasing ma pahap konai padas konai hubamu hamba pa marhite Tuhan nami Yesus Kristus. Tokinari si holi bagi hanami hatamu pasu-pasuham juak-juakmu Bapa marhite kuasa ni tondina pasing ibagas padaskon ambilan malas niur huben nami nagabe bohal bani pertunduyan nami. Terpuji termulia maham Bapa ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Yesus haposanku, hamma hasomanku, ulang autar punjung, sengdong hasomanku. Siholma tangaronta ambilan hatanamadear na ibuban hon Bapak Pendeta Pendi Jasman Sinaga, ase pasir sirhita uhur pakon pikiranta, mandoding hita humbani haleluya nomor 330 sia ayat sada dasubani ayat tolu. Yesus haposanku. Hasomanku
ai pintoru uhungmu bai harajonmu, in ihut kononku bain haguluhanku, dop taka suboto sonang ilambungmu, ai pintor uhumu bai harajonmu. Doding konhita ayat 40. Ai pintor uhumu bai harajonmu, ihut kononku bain haguluhanku, dop taka suboto sonang ilambungmu, ai pintor uhumu bai harajonmu. Damay ninaibatan ang mangatasi haganup kauhuron. In mamanramot kon ukur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus tukantain. Amen. Horas mau bata ganupan. Hata ninaibata, odjolan ni ambilan bata sa darion, ay manatarsurat ba ni Pesalmen 4, ayat sada, Rosi ayat siyak, haganup ayat, Pesalmen 4. Mazmur 4, ayat 1 sampai ayat 9, seluruh ayatnya. Baca hitam secara responsoris, hupukah membaca ayat sada, terus kon siam ayat 2, sunay margati terus. Bani Bibel ibagas bahasa Simalungun, so kung naboy baca hita, ibayan do judul niyon, Mardame ibagas Jakoba. Bani pambobay kor, marhasoman husapi, pesalam ni si Daud. Nasyam dalahi sadihado ka nari mapas uhur nasyam pasambor-sambor kon kasangaponku. Sadihado ka nari hakolongan nasyam na somarguna anja pindahan nasyam ladung. Boydo manggila, tapi ulang mardosa, marpikir-pikir manasyam ibaga suhur bani podoman nasyam, tapi sip-sip manasyam. Boydo na magkatakon, ise mana manupak kon na madeyar bata, sondang kon ham masinalsal ni buhimu ben nami ham Jakoba. Ibagas damay hupati baldirik kulanjar sinok, ay hamdo ka sa Jakoba na mambahen sonang ako marianan. Doding konhita, haleluya nomor 10 sada katamu ale Tuhanku, arta si harganan ay. Katamu ale Tuhanku, arta si harganan say panolong kamurku, ulang lang ku joloma.
Tarsoran ni Kuria hinakolongan ni Tuhan. Totuhagan updo kita mengakui bahwa deba kumbani parut tolonta rado adong hasoman na marmapas ni uhur pasambor-sambor kon goranta anjahan na lebih menyakit kon na siya masoman sonakan na isaksion piga-piga soman bani sada diskusi justru hasoman na marmapas ni uhuray na pasambor-sambor kon diriay sanggah martarima kasih hasoman na legan hubendiri sanggah ipasangap halak na legal diri halani pambahenan diri na madear anjaka sada ko mana siya masoman pengakuan ni sada pejabat o ni aku konsedo halani ia mengaku sudah sebagai orang yang benar lang. Tapi ia kui homa bahwa ase sampai ia hubani sadak situasi kondisi menjabat kedudukan na menurut ukuran tajolma aima tinggi. Tapi dong dohoma na pasambor-sambor kon ia na menuduh ia dengan tuduhan-tuduhan palsu na memfitnah ia nini itangar mayongga halani sonondo aseboy ia kundul bani jabatan kedudukan na tinggiai halani sonondo na binahenli. Sama-sama silakan menambahi bagasurta bay berbagai hataridakan ni sada penyebab parut tolonta bani guluhon ay mahalani dong halak na marmapas niuhur pasambor-sambor kon diri. On memang totu membain kita sosak uhur pakon pikiran ta. Lang enak perasaan. Padahal dalam konteks ini secara kontekstual mangihutkan hatorangan ni kasoman na berdiskusi ay justru halani na baken do na madear ipasangap halak naman jalo na madearay diri martarima kasih halak naman jalo na madearay bendiri tapi halak na legan pasambor-sambor kon adya kapal marmapas niuhur. Siya masoman on ma latar belakang nagabe parutolon ni Daud parpesalmenon. Latar belakang ni doding ni parpesalmenon. Ihadapi hasoman na marmapas niuhur na pasambor-sambor kondirine. Tapi uhur pikiran pakon sikap ni Daud menghadapi halak na mambaen ia tarsosak halani halakai mambaen pataridakon mapas niuhur ni anjaka pasambor-sambor konsi. Anggo bani ayat 4 ihatakon on menjadi pandangan pakon sikap na pertama na utama humbani Daud mandepakonay. Bani ayat 4 tersurat ihatakon Daud doma ipili Jehovah sada kakolongan ni bani. Doma ipili Jehovah sada kakolongan ni bani. Maksud ni iya ang gihatakon Daud, doma ipili Jehovah kakolongan libani, auma na pinilih niyay. Pilihan ni Jehovah duaw, kakolongan ni Jehovah duaw. Ay mapangakuan ni. Jana na siya masoman, memang idalan kondo ibagas hadiaron. Ibagas biar pakon tanggung jawab kuba ni Jehovah, sagala tugas pandiloon, na iyon dos kon Jehovah kubani ibagas na diar gabe sangap memang Daud. Bahat huntonga-tonga ni bangsa ni naibataba ni panorangay pasangap kon si Daud. Tapi so narup inihataon no kanay
Dong halak na mapas uhur ni ipasambor-sambor goran ni si Daud. Marhite tuduhan-tuduhan palsu. Memfitnah. Gabi bagas kasasakan do kuma Daud. Siya masoman marhite na ibacahita secara gamblang turboy do itangkap kita bahwa sebagai latar belakang ni huntongah-tongah ni parutolon ni Daud. Pertama na utama ia yakin ay manapinilih ni Naibata. Mengaku anjan marsaksi ia dom maihorjakon ibagas na diar sagala tugas pandilo numbay Naibata. Gabe martonggo masih Daud anjaka dilo-dilo hubani Naibata. Ase ibalo si Naibata ia. Onma intini. Bagian humbani doding ni si Daud. Latar belakang ni pesalmen opat nagabi ampilan hutong-atong ata. Anjaka siya masoman menjadi lebih menarik usai bani pengakuan niai. Si Daud makatahon nini si pitori au do Naibata. Si pitori au do Naibata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah yang membenarkan aku. Aima pengakuan pakon hasaksian ni Daud bani naman do pakon kasasakanai. Si pitori audo Naibata, Allah yang membenarkan aku. Artinya ini siya masoman. Yakinan jaka percaya sehingga berani si Daud dalam konteks na ipasambor-sambor halakai ia nini Daud percaya Naibata pe mamitoriaudo. Dalam konteks dalam masalah Naibata pasti membotoh sa botok-botok ni nalang marsalah au, nalang mardosa au. Pasal konteks ibotoh Naibata anja kayakui Naibata nalang marsalah au bani panorangon. Janah porihu tegur anjaka hulawan pe halak na pasambor-sambor konawai. Halak na memfitnah awai. Pasti do ibenar kon Naibata au pasalai. Ay perhitian ni Naibata do au lako menegur paingat kon halak na makkorja kon na somaliar. Ay mamambayan na siya masoman asi iya kui Daud kumabakwa. Doma ipalumbang Naibata uhur pakon pikiran ni ibagas na tarsosakay. Jadi na siya masoman. On tentu menjadi patut keteladanan bata dalam hal menghadapi mandopakon anggodong halak. Napa sambor-sambor kon hita tapi dengan tuduhan-tuduhan palsu. Anggodong halak na memfitnah kita tapi akan na ituduh konai memang lang ihorja kon hita. Itong-atongan niya sosakanai memang siya guluh konon tamakoma. Langkah atape cara na ibain daw ton menghadapi ay siya guluh konon tamaw na siya masoman. Bahwa Daud bani naman do pakon parutolon khusus di bani na ituduh halak iya marhite tuduhan-tuduhan falsu fitnah. Halani tuduhan ay palsu tuduhan ay fitnah, lang ihorjakon akan ay tuduh ko na ibani, gabi pak iya. Berani ia mengaku, seng anjay salah ko ni Naibata au pasalon. Halilang ku salah, horjakon na salah pasalon. Halani horjakon sadalan hubani hata pakon haroso ni Naibata. Jana yakin niya ipitori Naibata doaw. Ay masaya na siya masoman humbani pengakuan pakon hasaksian ni Dauton sa linari. Mandopakon tuduhan-tuduhan palsu atau fitnah na binahin niya soman balay konteks-konteks tertentu. Na perlu ang gusto na hape ay ma, si pikir honota,
yang penting dihidupkan dalam hati dan pikiran. Sedo pertama-tama dan utama aka jana sonaga tuduhan-tuduhan palsu di kasomanai. Ugur pakon pikiran, tindakan, perbuatan, ulang ulang terpaku bani aka jana sonaga tuduhan-tuduhan palsu na bendi kasoman atau pipinai. Tetapi tujuan kita, arahkon kita, uhur pakon pikirata hubani na ibata. Anggoto ngondo nama dear ihor jakon hita. Tuduhan-tuduhan palsu dona ituduhkan halakai hubata. Fitnah dona ituduhkan na hubata. Boy mahita yakin bahkan mengaku. Na ibata botohan pasalau marimbang halak na leganan. Na ibatado memboto pergulukonta 100% siang dan malam pada setiap tempat. Hanya Allah yang mengetahui kehidupan kita 100%. Kasoman na leganda siya masoman. Maaf lang na merendahkan kedekatan au. Sonaka pehadoranta kedekatan tahu bani asoman. Lang 100% pergulukonta iboto. Lang. Hanya sebagian-sebagian tertentu, bagian-bagian tertentu kembali kelakuan tak, bagian-bagian tertentu kembali perlakota doa sana iboto, na itangar mari kita somanatap na ididah. Halanyai, mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Arahkan kita ugur pikiran to bani na ibata. Na penting sonari, na pertama utama, sonakan ini na ibata pasal au. Langsung akan ini kasoman. Agi pedong dugunali. Sonakan ini na ibata pasal kita. Lang pertama utama sonakan ini halak. Anggopak kita makatakon na ibata si Pitoriao. Tercipta ketenangan hati dan jiwa bani guluhon. Sonang mauhur pikiran, tenang mauhur pakon pikiran. Jadi ay menatang si porlunan. Aha sonakan ini na ibata pasal au. Pasal na huhor jahonon. Pasal na huaguluh konon. Langs sonakan ini halak. Ase uhur pikiran ta ibentuk na ibata. Lang ibentuk tuduhan-tuduhan atau penilaian-penilaian di kasoman. Siapa soman na mangihutu say kemukahon maritembilanon. Dop ipada sedaut panginduan ni hubani na ibata. Marsakap maiya hubani halak na pasambor-sambor ko niya ay. Marsakap do iya. Itegur do halak na pasambor-sambor ko niya ay. Halak na palas kon tuduhan-tuduhan palsu. Siya masoman basa si malungon so kung naubatsan o kanayay memang itujuhon pitakubat na dalahi. Nasyam dalahi. On memang ageba ni parsermonan pe patubo sukun-sukun. Mase teguran atau pesipay ngaton itujuhon pitakuban ni dalahi. Halani hatahon Daud na siyam dalahi. Sama soman, piga-piga ahli perjanjian lama na mendalami budaya Israel bani panorang perjanjian lama mempunyai temuan na membayan kemudian kesimpulan bahwa hata dalahi ijon lang masalah jenis kelamin lang. Tetapi sadalan hubani tradisi budaya ni Israel bani panorangai. Anja ulang-ulang ope homa dong pemikiran nasonon bata Indonesia. Bahwa kata dalahi bani tekson martudu-tudu hubani golongan atau kelompok ni halak na terkemuka. Halak na terpandang itonga-tonga ni masyarakat.
Sehingga halak na berwibawa, halak na bahat itangihon golongan-golongan na lebih rendah. Halak niya ihabiari golongan-golongan na lebih rendah kubani si dia. Ay dumambay na sa bani Bibil bahasa Simalungun ikatakon na siyam dalahi, tapi ang gumani Alkitab bahasa Indonesia lang ikatakon kamu laki-laki, tapi orang-orang lo. Ay do penerjemahan bani Alkitab. Jadi na siya masoman, na ipaingat, na itegur Daud marhite do dingon ay ma halak atau pagolongan atau kelompok na mangihutkan ukuran masyarakat ay man na terkemuka, na terpandang, na berwibawa, na kadang merenganggap memang akan na isahap ko ni berkuasa anjaha memiliki kekuatan do pakalak na ligan. Dopay bani teguran niyay itegur Daud masih dia marhite sukun-sukun. Suku-sukun no may ben Daud. Memang sebagai dolig, sebagai psalm bahat ijon ipakai ungkapan-ungkapan. Suku-sukun ni si Daud ay ma. Sa dia do kahanari mapas uhur na siyam pasambor-sambor kon hasangapon ku. Daud sedo mangindaki kasangapon lang. Tapi dalam hal tertentu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, pambahenan ni Daud na madear ipasambor-sambor deba halak na lang makarusuh konsi. Tapi dong dohoma pambahenan ni ay ipasangap anjaka ikaterema kasih kon halak na legal. Jadi pambahenan na pataridah kon kasangapon justru memang rado na siya masoman gabi ipasambor-sambor halak. Dong doho makasoman bani diskusi mengakui. Maaf dah, lang lako merendahkan orang-orang tertentu. Halani fakta kenyataan dun bani gulu karyari. Nini pandita, ibagas malas niuhur daw mambere tupakku. Memang agak bakat. Tapi nini hasoman naligan ma. Nini ilma. Ibin na bahat kita jol ma ijon mangidak. Tar ipabakat matupak ni. Ase sangapi ya itong-atong tanabakaton nabuyon nini. Tapi coba ang gupita iya da sa kadiri jon pakonsitupakan ni. Marpono-pono pilang pala. Tulang sebakat on tupak ni. Ay masalah sada. Silakan menambah bagai parutolon. Halani jabatan kedudukan na tinggi na sangap, patut sangap. Halani pambahenan na madear. Pemar terima kasih halak adong napasangap kon. Sairado adong tong halak na marmapas niuhur atau pepasambor-sambor kon. Jadi na siya masoman na menarik ko masukun-sukun ni Daud na paduahon. Nini sa dia do kahanari hakolongan na siyam na somarguna. Sa dia do kahanari na siyam mangindahi ladung kebohongan. Sa dia do kahanari. Halani aka na pinindakan janan na ipraktek kon si dia ay mahal-hal na lang marguna bahkan ladung sa dia do kahanari. Sa masoman ahli perjanjian lama homa mengartikon sukun-sukunon ay masada si paingat. Isi atape inti ni si paingat ay mase ipasok si dia ma napasambor-sambor kon halak na leganay. Ase ipasok kon si dia ma sifat, tabiat, karakter na menuduh halak na legan dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ipasok maay.
Ontot tuhoma memang menjadi si paingat ko bani ganup halak na porsaya na manguku porsaya ko bani na ibata. Pasokon ma. Sifat, tabiat, karakter na pasambor-samborhon hasoman. Anja ka sebalik ni, justru on menjadi dilo-dilo. Ang godong hasoman na berkedudukan sangat tinggi ia, anja kaibotoh kita memang sebagian dari proses ia boy menjabat jabatan na tinggi ay. Langong kaibotoh kita sepenuh ni sonaka ia berproses menjabat jabatan na tinggi ay. Tapi na paling penting na siya masoman ay ma, ibagas biar pakon tanggung jawab kubani Jakoba, wujud penampakan saling menghargai bani kehidupan on aima, hargahon na binahin ni hasoman. Hatarima kasih kon na binahin ni hasoman. Pasangap hasoman, ibagas hadongan ni, ibagas keberadaan ni, apakah secara harta kekayaan, sonai kumaage secara jabatan dan kedudukan itonga-tonga ni masyarakat. Anggo adong hasoman na memiliki jabatan kedudukan gijang lebih tinggi. Anggo dong hasoman na memiliki harta kekayaan lebih kumbani na dong bata. Ulang itempat kon hita dirita itoruh ni sidea. Halang ni sidea pelang makarusukon itempat kon hita dirita itoruh ni sidea. Jangan menempatkan diri rendah di bawah. Martoruh ni ugur na siya masoman aima. Ugur pakon pikiran ni lobe-lobe ni naibata. Tapi fakta kenyataan ni kehidupan sehari-hari ni kasoman, on mana perlu ase ia kui, ase anggo sangap ia pasangap, anggo ibahin ni nama deyar martarima kasih kita hubani. Si pasokan ma ugur pikiran nama sambor, anjaha ihubungkon Daud koma nasihat nion hubani hata na magkatahon. Ase igalangkon sidia magalangan da sitong. Ahli perjanjian lama pe mengurai kon arti ni si pasingaton na siya masoman. Ase igalangkon magalangan na sitong. Bani konteks on menurut ahli perjanjian lama ay, galangan ijon lang sebatas harta benda atau duit bata bani panorang sonarion. Tetapi pargoluhon nasadalan hubani haroso ni naibata. Ugur pakon pikiran na ibentuk sura-sura ni naibata anjaha ipataridakon ay bani goluh ari-ari. Jadi goluh parlako ari-ari, pambahenan ari-ari, nasadalan hubani karoso ni naibata, onma termasuk pertama dan utama galangan na sitong hubani naibata. Ay lumamben ageman ni marhite na manggalang konduit kita, au mayakini mabakat ijalohita arti pakon makna ni galangan ay. Bahwa galangan menyangkut ugur pikiran bani bata na wujudnya tahun marhite pambahenan parlaku bani gulu ari-ari termasuk humana manggalangkon duit sehingga masalah pertama dan utama bani galangan berupa duit lang sadia nominal ni tetapi sonara ugur pakon pikiran manggalang konai mangondos konai hubani bata sehingga sangga manggalang pehita na siya masoman menyangkut soal parlako duay lang pita bani gulu ari-ari i rumah. Manggalangkon galangan termasuk harta benda atau duit menyangkut soal parlako duay ase sadalan hubani hagulukan na sadokan ni dukani. Dopahay na siya masoman. Dong kuma ucapan na barangkali patubuh sukun-sukun
So kung nawatakon no kan berulang kali memang Doding at pesayal ni Doding Pesalme noon menggunakan kata-kata kiasan ungkapan. On kata-kata kiasan ungkapan na terakhir na perlu ko may dekati kita ay bani ayat 5. Nini, boy do manggila, tapi ulang mardosa. Jadi bani persermonan, dong mana makataon niya, ang gusto na boy do manggila tene panditahan. Bisa marah ya, nggak apa-apa. Halali secara gamblang iya takon, boy do manggila. Tapi roniku, ulang soh bani koma. Boy do manggila, baru koma. Kata-kata na mangikut, tapi ulang mardosa. Jadi Romo mana manukun. Ya, ay dong do pandita halak na manggila lang mardosa. On dumambay na si Purluy dalami humaon. Nakado arti pa kon makna niyon. Boy do manggila tapi ulang mardosa. Sa masoman, menurut ahli perjanjian lama ay humani segi tata bahasa ni Israel bani panorangia, kita ganupan yakin ako dumaong kamanggila, aw piyong galo. Siya dula piyong galo manggila aw. Anja kay boto kita do so naka ungkapan ni anggo manggila hita bani hasoman. Jadi adong ungkapan fisik. Gaya. Gerakan niyak kula. Sanggah manggila. Jadi kata manggila ijon martudu-tudu hubani gaya gerakan ni akula sanggah manggila, sanggah marah. Antara lain ay mapada umum ni bergetar akulaon langsung. Bay na manggila. Adong getaran ni akula, songon halak na sanggah mabiyar getaran. Ay dumambahin asen na sa masoman, bani Alkitab terjemahkan bahasa Indonesia sekari-kari, lang ihatakon boleh marah. Anggol kitab umum ini boy, ibain do jay memang boleh marah, tapi jangan berdosa. Tapi dong do Alkitab ibagas bahasa Indonesia sekari-kari, anggol ipakai gemetar seperti ketakutan. Jadi yang sanggah kita mabiar, gemetar akulata. Ketika kita ketakutan, suka memang tubuh kita bergetar. Halaniai, manggila ijon salinari lang soal isi ni kata-kata, tetapi menyangkut soal gaya gerakan di akula na sanggah manggila sanggah marah. Boy doai terjadi ialami kita, sanggah kita paingatkon kasoman, sanggah kita menegur kasoman, anggodong na perlu si teguron. Jadi on man na perlu jagaon. Marah ay memang pasti menyangkut soal ugur pikiran na emosi. Tetapi si Daud magkatahon, gaya ni boy, gaya marah, sanggah paingat ko na kasoman. Gerakan ni, songon gerakan ni na mabiyar ketakutan, boy. Halaniay, na iondol ko ni John na siya masoman, anggo adong kasoman na perlu si paingaton. Paingat kita, songon Daud. Kalau ada orang yang kita pandang penting kita tegur, kita tegur. Tapi bani na paingat ko nai, bani na menegurai, ulang justru madabu kita hubagas dosa. Ay mana terpenting. Ase ulang kita madabu kubani pardosaon na sarupa, doskon nadop igor jakon halak
napasambor-sambor kon hita ay. Akhirnya na siya masoman. Bani naman dopak kon halak na mambahen na sumadeyar. Si Daud kumamangamuka kon. Anja mungkin ope onggado na menjadi sukun-sukun bata bani guluta ari-ari. Kalani buedo na manukun. Isema na manupakon na madeyar hubata. Memangon sukun-sukun na akan hidup anggo lambin robahat ni mahalak na pasambor-sambor kon kita. Mungkin anggo sahalak dua halak pe pasambor-sambor kon kita, lape pala sukun-sukun kita isema. Isema nani, dong penani kasoman na mengakui akan na binahen taon na madeyar? Dong penani? On maarti pa kon makna ni suku-suku non. Ise makalak na sihol mambahen na madiyar. Siya masoman. Ambilan non humapaingat kon hita use. Salinari ase ulang so pikirat tahubani pambahenan na sumadir na binahen ni halak. Ulang terpaku iyay. Mambalo si sukun-sukun ay ma, Daud mengakui janah manaksihon bani ambilanon bahwa namanupaki namambahen namadeyar bata ay ma sinal salni bohi ni day bata ay mamambahen namadeyar bata sinal salni bohi ni day bata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan cahaya wajah Allah. Cahaya wajah Allah. Jadi anggo humbani kasomanjol marasongon na lang adong bena manupaki hita. Songon na lang adong bena mambahen na madeyar. Na tambak sedo na manupaki, sedo mambahen na madeyar. Tapi justru na pasambor-sambor kon daftar semakin banyak. Bisa jadi. Tapi ulang sour pakon pikiratay jay. Ambilan on mangondol kon hubata bakwa namambahen namadeyar hubata ayma sinal salni bohi nilay bata. On pe dong bagas arti makna niyo na siya masoman. Sinal sal bohi nilay bata. Anggo maktawak kita hubani sadakalak atapi sadaarak na ikawak kon hita ayma alamat di paktawakta. Na ikawak kon hita ayma tujuan ni perhatian ta. Ayma kunci ni. Halanyay ang gunay bata marbohi jahabohi nilay bata ay mamarsinalsal. Arti pakan makna niyo na siya masoman tertuju terarah hubani goluhta uhur pakon pikiran ni bata ko ma. Hita gabe tujuan, gabe alamat pambahenan ni bata ba ni guluta. Ay ma, arti pakon makna ni sinalsal ni bohi ni Jehovah lupak kita. Jadi, totap ma hidup kon hita ba ni uhur pakon pikirata. Bahwa uhur pakon pikiran ni bata tertuju terarah hubak kuno akape na masa akape sitaronon akape parutolon na hudop pakon pambahenan ni bata pe tertuju terarah hubak kuno akape na hurang baku au alamat ni uhur pakon pikiran ni bata au sasaran ni rencana pambahenan ni bata kita haganupan alamat tujuan ni pambahenan ni bata na mambahen hita sonang baniguluhon baka dibahen perbandingan ni marhitekon ni kapursayaon na sononon marhitekon na paguluh kita bagusur pikirata tertuju terarak sura-sura ni bata baniguluta tertuju rencana pambahenan ni bata baniguluta torang mauhur pakon pikiranta ibagas kapur sayaon humbani
baheno ninay batama na madear. Baka ni bayan maon sebagai hal na paling pamalas uhurta. Hal na pamalas uhurta. Aku sedo merendahkan panorang gajian. Tapi ay man na ikatakon si Daud. Ang godoma manggolu ibaga suhur pakon pikirata. Bahwa uhur pakon pikiran ninay bata tertuju hubata. Pambahenan ninay bata tertuju terarah hubata. Pasti sonang mauhurta pikiranta. Kita berhati tenang. Ketenangan ay. Napamalas uhuray. Lobi kumbani. Malas niuhur sanggah pariyama panen ni Daud. Artinya ay, lobi kumbani sanggah gajian hita bani zaman sonarion. Lobi kumbani sanggah manjalo keuangan hita. Jana on mapatubuh uhur pakon pikiran damai. Ibagas kuasa pakon hata ni naibata. Amin. Sama soman asel lambin jonam ibaga sugur pakon pikirata pasal kataon koma. Doding kon hita haleluya 332 ayat sada. Perhitean ni naibata mahita mandoding koma. Asel lambin jonam ugur pakon pikiran pasal lambilanon. Hatamu ale Tuhan ondos mabay ugur kon. Ale Jacoba, Tuhan janan na ibata nami, Bapay bagas Jesus Kristus, harokan ni hata hagulukan. Idida jana ibotoh kamdo ale Tuhan. Doma iparimbagas kon kanami sedalam-dalam ni, hata pakon harosu ni urmo, marhite pengakuan pakon hasaksen ni si Daud memang, tapi menami pribadi lepas pribadi pe ale Bapa. Keluarga lepas keluarga pe. Persekutuan gereja-gereja bahkan ganupang isini dunia on. Lambin togu mama kaporsayai. Hamdo na mamitori hanami. Harosu mudo ukuran ni pargolukon na sitong ben nami. Ase daok mga nami kumbani gangguan halani penilaian ni sesama manusia. Tapi ase tertuju terarah uhur pikiran nami. Pita hubamu tumangale Bapa. Manggolu may bagasur pakon pikiran nami tong-tong. Pengakuan pakon nasaksian. Aka janah sonaka mangihut kon hampar golukon nami. Janah totap doi bahin ham kanami gabe alamat tujuan ni ugur pakon pikiranmu. Totap doi bahin ham kanami gabe alamat tujuan ni pambahinan mu na madear. Gabe sonang tenang maugur pakon pikiran nami mandalani ari-ari ni goluk ke depan.
Terima kasih mambabungale Bapa, terpuji maham tongtong, ipasangap kanami maham tongtong, janapur saya do kanami. Totap do ipargogoy ham kanami, marhite kuasa apa hagogokon ni tondoy na pasing, kanami gabe, sigorjakon hatamu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ibagas Yesus Kristus. Amin. Kuria hinakolongan ni Tuhan ta, na tetap terpasu-pasu. Paimayondos kon hita galangan ta, tangar hita malubehatan ni naibatan na gabi onjolan batala kumanggalang. Ay mana tersurat bani Sada Kronika 20 siyah ayat 14. Ay ise maaw, anjaka aka mabangsakin, aseboy ka nami margugu humbani niyon jarni uhursonin, ay marharorokan humbamudo ganup, anjaka na humbani tangan muindo na binira nami inbamu. Sonari, ondos kon hita magalanganta, jana mandoding kita mangyut kondoding song leaders.
Tita Jongjong. Martonggo mahita, mangondos kon galanganta kubani na ibata. Hamtukan na ibata, bapa nami, harokan ni kaganup. Humbamudo karokan ni pasupasu huben nami. Ibereham do ben nami golu, pakon hagulukan ari-ari, hamtukan. Ijon yondos kon hanami do hubamu, golu pakon pasu-pasu, na dop bineremu ben nami. Sailambin margogo matongon kanami, ikasomani idop ni hurmu, pakon pasu-pasumu, bani naman dalan kon horja nami. Papasingham magalangan na igalangkon kanamion, gabi galangan na mismo ilobe-lobe mo, ase lambin ihargakon kanami tongon, deyar nilayak pakon pasu-pasumuin, marhitey na ipasaut kanami karosuh mo, kumbani gogo, pikiran pakon hinadungan nami. Terima kasih mabamutukan, marhite Kristus Jesus Tuhan nami, jalokam magalangan pakon tonggo namion. Amen, huondos kon bani Yesus haganupan dirikon. Bapa namin ay naguriatas, say napapasing magoran mo, say roh makarajaon mo, say saut makaroso ni hurmu inagori tong akon, songon na naguriatas. Bereham maben nami sa darion hagulukan ariari, sasapham madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni kasoman na mardosa do pakkanami. Ulang kanami bubay kam kuparladyoan, paluwa hamma kanami humbani pangago. Manasyam, jana hupabakit do kanima, aselako kanima marbuah, anjaka asetotap buah nima ay, ase ibere ban nima sagala sipindon nima, humbani bapain, marhite goranku. Jaloham mapasupasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaka iparorot Tuhan na ibatamakam. Isondang kon Tuhan na ibata mabukini kubamu, janam maidop mauhur ni mangidakam. Idop pak kon Tuhan na ibata mabukini kubamu, jana ipasorap madameni, hubani tonduymu. Amen.